angko nong ya kata Hakabaya day begjing penkre nakabenta ke election MDC syaka KHASI Hills Autonomous District Council ya kabala bo bakan long haka apawai terik urempang arjar pausan uba lambor ula ong begjing penkre kila ya baik ya nanti hakaba ula banjur begjing penkre ki ya baik lenter bat kim day tang nakas shisin nakabenta san snem ula pentik na bo on sa aireng komukertong shimet hakaba ushania baik hakajing shania bajing kershan jongki pait ba ban un syakriya ki hakajubab jong o halor kijing keno bagi kertong ki bom hakanu kaseng bunsin ki julet penyasno ila dibet ki seng san pertai hadin ki election ubak lambor ula pensyai baka election commission jongkeri India kala dapat itu ki kertong ki bomdon bat kanu kaseng san hima sima ke state election committee kani gede pok state ini mereka ni ke election commission of India. Tapi fikir ru kandet dah piong banyak kan sepang ka election commission of India ru kat ka election commission of India ru kadang itu you tahu kandidat maroi kandidat independen ka commission of India kelabu lepas lagi election commission of India kelabu lepas lagi sembel nam tajung ki independen tahu kali ko kanai sekilu tengah soba kanai kanti ka banganga ya masoi demet bagi pajba kiong ya naka lenti ko mu ketong simet kaya kita hi ka banga squad peso